استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینر المهجال هر دری دم باش نادما پیشکش کرنا بو تنها دم جمیر دویا فرما سروجا سروک مسعود برزانی قال وزير درفي ايراني روشا سوريا بگشتي یا روجاوای کردستان بتایبتی گوتو بشکر لعفرین ناسنامین کسایتیش بو عربین کلجه کردان هات نبجی کرن تینه درخستن پیدید بیجه که داروستاندن وانی داویه برژه میره بسر نکتن داخوازا نوینکاریه لروسیه گر هروها اردوغان و ترامپ آوا کرنا دورا آرام لسوریه گوتو بیش کرن دم باش سروک مسعود بارزانی دی جوید کدال قال محمد جواد ظریف وزیر درve ایرانی روشا سوریه بگشتی و روجاوای کردستان بتایبتی گوتو بیش کرد. دو سروک مسعود بارزانی لهولێرا پایتەختا هەرێما کوردستانی پێشوازی لە محمد جواد ظریف وزیر درve ایرانی کرد. دی جوینێدا روشا سیاسیا سوریه هاتا گوتو بیش کرد. سروک بارزانی بۆ چوون و دگرانیا خوال هەمبەر پێشەڕۆژا گەلێ کورد لە سوریه وزیر درve ایرانی را راگهاند. محمد جواد ظریف وزیر درve ایرانی به سردانکی گشت هرما کردستانی لگل سروک بارزانی جویا و راگهاند کو اولهی و آرامیا هرما کردستانی بو ایرانی گله گرنگه هروها راوشکار انجمن اسایش هرما کردستانی وزیر درve فرانسا روشا سوریه و روجاوای کردستانی گوتو بیش کرن دو مسرور بارزانی راوشکار انجمن اسایش هرما کردستانی پیشوازی لجان ایف لودریان وزیر درve فرانسای کرد. دوجوینه ده تکازیل سرنهشتنا کشین کول سوریه هنه دریا چارەسەریya سیاسی و هات کرن. هروها مسرور بارزانی و جان ایف لودریان تکس کرن کو پیوسته ماوی تفاهی پیک هاتیان لبرچاو ورگرتن. پشتی گفن ترامپ بروخاندنا آبوریا ترکیه اگر ایریشی کردان لسوریه بکه. درست کرنا دورک آرام به پانیا 32 کیلومتران لسر درجاهی سینور سوریه به ترکیه را هر دو سروک ترکیه و امریکا دور آرام گنگه شکرن. پشتی گفن ترامپ بروخاندنا آبوریا ترکیه اگر ایریشی کردان لسوریه بکه و درست کرنا دورک آرام به پانیا 32 کیلومتران لسر درجاهی سینور سوریه به ترکیه را هر دو سروک ترکیه و امریکا دور آرام گنگه شکر. جدرنا سر به حکومت ترکیه و لسر زار سروکاتیا ترکیه دوشنبه بلاف کرد. که رجب طیب اردوغان سروک کمارا ترکیه و هفشان وی امریکی دونالد ترامپ پرسا آواکرنا دورک آرام لسوریه گوتو بیش کرنه. لگوری آژانس اسکای نیوز لسر زار سروکاتیا ترکیه بلاف کریه. اردوغان و ترامپ ده پیوندیه که تلفونی ده دور آرام کو سروک امریکا ده تویتا خود آماجه پی کربو بیکو بده خویانی کو و دور آرام آوا بکه آنگو کی و تیچون و پیشکش بکه گنگشه کرن. جدره سربار کرد که هر دو آلیان تکازیل سر پیوسیا نخشاره که گشتی درباره من بجه و ندانا تو درفتان جبو آلیان دخوازن ریگری لوکشان امریکا لسوریه بکن کرنه. پشتی گفن ترامپ ابراهیم کالن بردف که سروکاتیا ترکیه هروها مولود چویش اغلو وزیر درve ترکیه برصفا ترامپ دان و اغلو هری داویه گوتیه به گفتانا روخاندنا آبوریا ترکیه تو تشت بجه نابه و تو دست گفتن به دست ناین. هروا اغلو گوتجی که ترکیه نل دجی بیروکا دورک آرام لسوریه و او یک لگور شروفکارن هاتیه تگهشتن که پجراندنک جه دست پیشخاریا ترامپ رای تویکونه اشکره. پشتی وی لدوانا تلفونی نافبرا ترامپ و اردوغان ده سارا ساندرز بردفکه بنتکون امریکی راگهاند که هر دو سروکان بردوامی آلیکاری ده سوریه ده گنگشک کرنه و تکس کرد که ترامپ جه اردوغان را گوتیه دوی انقره در نستاندن بچکدارن کرد را جبیلی وان جی جچکدارن که امریکا لسوریه پشتوانی وان ده شر داعش ده دکه با اوای که نباش نکه. هروها امریکا مترسیا ترکیه لسر اولهیا سینوری و لباکور سوریه برچاف دانیه و ده چارەسەر بکه. پشتی گفا ترامپ درباره ترکیه ابراهیم کالن بردف که بناو سروکاتیا ترکیه نهشت کودم لسر گفا ترامپ را درباز ببه و ده تویتا خود بلاف کربو و گوتو بو. نابه امریکا کردن سوریه و چکدارن یپگه و حسده وکهف بکه و بخه دیگ پیوانه ده. و دما امریکا وان وکهف دکه شاشتیه که مزن دکه و نابه تو تروریستان جخواره بکه هفبار و هفپیمان و دوی امریکا رزگرتن جه هفپاریا ترکیه و امریکا یا استراتیجیک را بگره. شاندک جه پارتیا سوسیالا کردستانی به سروکاتیا سروک پارتیه مسعود تک دو سردان نوراتیا انجمن نشمانیا کردی لسوریه لحولێرێ کرد. شاندا سوسیالا کردستانی جه سروک پارتیه مسعود تک و هر سجی گیروی طیب گیزلدز قربانی دمر و جلال یلدز و نونره سوسیاله ولی کابران
اندامên wê partiyê Metin Ecr û Mihemed Baydir pêk hatibû. Şanda Partiya Sosyal ji aliyê serokê nûneratiyê ya Enekesê Nûrî Brîmov endamên nûneratiyê ve hata pêşwazî kirin. Herwiha her du aliyan rewşa siyasî li Sûriye û Kurdistana Sûriyê gotûbêj kirin, hevnerîna xwe ji bo çareserkirina pirsa Kurdî li Sûriyê çesbandina mafên Kurdan di destûra Sûriya nû de gotûbêj kirin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê nasnameyên kesayetî ji bo erebên ku li cihê Kurdan hatine bicîkirin têne derxistin. Ew nasname bi her du zimanên erebî û Türkî ne. Biryara sicil medenî a got bilgeyên wan yekser bi ser wîlayeta Hatay ya Tirkiyê ve bin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê doh ragihand ku hikûmeta Tirkiye bang li encûmenên xwecihî li navenda Efrînê û navçeyên wê kiriye ku dest bi derxistina kertên elektroînî yên kesayetî ji xelkê resen û ereban re bikin ku ew kert wek nasnameyên kesayetî têne naskirin û dûse û belgeyên sivîlan an ku sicilê medenî bi wilayeta Hatay ya Tirkî ve gerê bidin. Li gor rêxistina navborî ku mebez jê derxistina nasnameyan bi cihkirina erebên ku hatine herêma Efrînê ye û ew ereb wek xelkê resen werin hejmartin û bi wê yekê erebên hatine Efrînê careke din bi vegera mal û milkên xwe hizir nakin. û ew gav bibe gava yekem ji guhartina demografiya Efrînê û rawankirina wê li gor yasa û biryarên hikûmeta Tirkiyê. Ji alê xwe ve çalakvanekî Kurd ji Efrînê ji arkêra ragihand û nexwast navê wî were eşkere kirin ku biryarên wisa dikeve xizmeta guhartina demografiya Efrînê û bi sedema helmetên tehrîbkirinê ku ji alê grûpên çekdar û hikûmeta Tirkiyê ve hatiye sepandin û anîn û pêşwazîkirina çekdar û malbatên wan ve ew hilmet hêşt ku Kurd bibin kêmnetew û ereb bibin desthilatdar û pirnetew. Wî çalakvanî di rêya arkêra bang li rêxistinên cîhanî û mirovî kir ku destêwerdanê bikin û helmetên guhartina Efrînê rawastînin. Herwiha bang li derbederên Kurd yên li nava kampan de kir ku careke din vegerin Efrînê û dest ji kampan berdin da ku nasnameya Kurdî ya Efrînê winda nebe û Efrîn ji kurdayetiya xwe neyê xwar. Encûmena Binavê Sûriyaya Demokratîk ya Serbipêdê ve ragihand ku danûstandirên wan yê dawiyê birêjêmê re bi ser neketin, daxwaza navênkariyê li Rûsyê kir. Encûmena Binavê Sûriyaya Demokratîk Mesed ragihand ku danûstandirên wan yê dawiyê birêjêmê re bi ser neketin, pêdê daxwaza navênkariyê li Rûsyê kir. Seroka desteya cibcîkar ya binavê Encûmena Sûriyaya Demokratîk Mesed İlham Ehmed di civînekê de li bajarê Dirbêsiyê roja yekşema borî li gel serokhoz û nûnerên hozên ereb li deverê ragihand ku danûstandirên wan yên dawiyê birêjêmê re tu encam bi dest ve neanîn. Sedem ew bû ku rejîmê şert û mercên xwe yên kevnar neguhertin û daxwaza kontrolkirina hemî deverên Kurdî kiriye bi hinceta yekbûna xaka Sûriyê. Ehmed daxuyanî ku wan deriyê danûstandinan birêjêmê re gelek caran vekiriye, lê tev jî bê tu encam bûn. Amaje kir ku planên Mesed ya Serbipêdê ve ku pêşkêşî rejîmê kirine tu dabeşkirin di xaka Sûriyê de ango şêweyên cudabûnê ji Sûriyê duwan de nebû. Her di vê derbarê de Reşad Bin Af nûnerê rêveberiya xweser ya PD li Moskowê daxwaz ji Rûsyê kir ku navênkariyê navbera PD û rejîmê de li Şamê bike. Li gorî Bin Af danûstandirên wan di vê demê de ji ber nakûkiyan cudabûna nerînên wan derbarê danûstandinan û rêkeftinê rawestiyane. Bin Af ji ajansa Novostî re ya Rûsî ragihand ku Rûsya dikare bi roleke aktîv di navênkariyê de rabe û bibe aliyê siyam wê demê dê egeriya destxistina derencaman navbera rejîm û pêdê de hebe. Piştî ragihandina Donald Trump bi vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê, ragihandina Tirkiye bi proseyeke leşkerî li ser PKK û pêdê li Rojhilatî Feratê, pêdê bi eşkere danûstandirên xwe bi rejîmê re ragihand û eşkere daxwaz jî rejîmê kiriye ku piştavaniya wan bike. Dijî Tirkiye bi bihaneya deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê beşeke ji Sûriyê û di vê rejîm parastina wan deveran bike û tevî hewlên Amerîka di projeya wê de li Sûriyê biyekirina tevgera Kurdî û avakirina hêzeke Kurdî di nav wan de hin hêzin pêkhatên din û derbaskirina leşkerê roj bo Rojavayê Kurdistanê lê pêdê tanha ew proje red kiriye. Yekrêziya navmala Kurdî qebûl nake lê hewlên xwe ra nawestîne da ku rêkeftinan birêjêmê re bike. Guhdar şopînên me hêja bultena demjimêr do bi dawî hat, spas bo şopandina we, her şad û bextewar bin.